na no me catch you say wo so nya Ghana flag because we Ghana ni now ni Ghana flag a wonye Ghana ni we Ghana ni now ni bibia e kire say we Ghana ni a there's a problem. Oni ma dia me observe here. Politicians, NPP for ne NDC for flag ne do so chen Ghana. The ma observe penny. Me share them who apart from campaign no. Yen share that enye intentional say post na ya na many posts na ya na ebo ho na nkania na omode NPP ni NDC for omo flag ekobo ho no. Me share them who say akase yemfa Ghana flag mum enkobo ho. Intina no me fa Anraga junction ho. Ekofa raga no ma hu say NDC flag ebo ho but there's nothing Ghana. Ofa baby asokwa baby ofa baby abo hu say NPP flag ebo ho. Ne mu ye ni Ghana flag. Eno ne besa o kire wo say oman na ankasa no ye do amanyosem chen oman no. Odi azie ye do aman enti ye wo Jomahama atade wo ho. Ye wo Baomi atade wo ho. But yen share that consciously enye Ghana atade pa o. Ghana sa atade na ye ma Jomahama. Eni atade na ye ma Dr. Baomiano. Yen share that nya obi a wo se oya ma Ghana branded Ghana. Wa hu bia mon kan kire me. O de ma hu bia mon kan kire me. E bia wo se na Jantuah me boa. Say NPP ni NDC for t-shirt you ma yen kama yi IFA. Ghana de ni nim. Inti nipa ni ye proud so obehye Jomahama atade dan Ghana atade. Oye proud so obehye Baomi atade. Me hu bi wo krom bebre dan Ghana atade. Oye proud. Some ye NDC ni me wo NDC flag. Me NPP ni me wo NDC flag. Me wo ma shenso de. But we need Ghana sense de. Into a sorry anopa de ordinary ye ne party as against Ghana. And nunti ni abedru baby ayedri because the old one ye Jomahama, the old one ye Baumia, the old one ye NPP, the old one ye NDC. Not anything Ghana. Now so and no so who sa flag na ne cow bibi. Into me go so yes our campaign say kyerɛ me Ghana de awo e wo fie. Anya bia Ghana flag de e wo say wo fie e wo say bi wo ka mu e wo say bi wo office say about office ni ehu anything Ghana flag what you call Nigeria consciously obehu Nigeria flag USA for omu ye movies consciously obenso make USA flag aba movie ni mu e ya check hwe say American movie o may say UK o may ye bibia be say flag ne wo ho no say a country ni nie e den ye de kire say Ghana for flag no e hu hia enti kuro bi so wo hie o mu flag e ye ntokwa aha the way you see treaty a flag kra no emfa ho enti say wo do party chain Ghana wa feli say wo do Jomahama chain Ghana eche say wunim abrabo nani so bebre wadwen nyina ye breaking the 8 na amfanti wo de ye 2028 the obi plan the NPP ni plan ya ne say 2028 o mesa ba mu not making sure say Ghana be yi. Do you love Ghana? Adentina ni Ghana flag me go so yes our campaign no she Ghana atade obi a onim mi bia de bia bon se me say Ghana ntoma no me pay no chain normal one because my orientation is that se me she Ghana atade a me ma obi Ghana ni adwuma because atade we ye shemi e Ghana ni ne bepam eto kwa abrochira omo yuso ma de because nipa na e wo ho no benya so mfaso enti se ye die Ghana aduane a Ghana ni no benya mfaso chain se e beto abrochira aduane